Urugirira hari Moses Kathaba uri chairperson wa Nyamwamba East nagira ngo abataka bagerizeho nagabo bugona kurazo umuriro gubaremwa kandi bakamanyire n'uburgo bwabwo. Guno umuro guberegwa amashanyarazi na nyowe nyenka nitucyagenda mu maiso no kaguririza nuko twetegereze guno umuro gwa leta wacu. Ebintu binyakubere munju tinsobora kubara abo kuba sazino namberande kubaliza itwena tucyaloho na mukama wenju takayizire no kwa katoleka ebintu binyakwire nibehana beha kwihaho enjo ebere ijwire bintu binge mifalisi bichi buri bintu byona nko kumukumanya nebyabana bisomero byona bere birumu chonke byona tebirugiremu ebintu byona bifire iyo enjo kukwata omuru kwasira omuro zibeze saa mwenda zenyine za kiro kino. Moses yayongera yashobora ngo tino muntu yikwasirwa umurogo abo kugira ngo abantu abakuzire bate mu makagabo kandi yashabona bakosa amashanyarazi okureba ngo bagakuratira abo kugira ngo garitaho ubuzubu. Ndigenda kusaba abakozesa amashanyarazi oyine muno kumanyira amashanyarazi gano nkoko galinda munju orore zino waya zitakwatagana echa kabiri omuntu obwakwija kucharginga wawe muka oyine kurora charge oboraba no charginga elianda oyine kurora nko kujja kuri charginga habo kuba ne elianda lyonkuba no charginga likatika enjo nesobora kushi nabwecho nicho ugambire ninchakaguliriza mmanye guno muro gwa rugahalichi omukugambaho nasibanza Benedicto nagira ngo arebera abatakano bashuka enjamiza harshaha munana zihango hamwe n'itaka kandi yagira ngo aba bagerizeho no kutimbe kino munju okugira ibintu bimwe bibashohoza amatuka hikaho rumwe y'abana yeri atandika mu murero neryo omurero oyo twamabese tukiyote kinde cyerekora twabataka bose bamasa twamabungura enyumba eranga tutukaresituinga ebende bendo ebyatwamatatokeri hamo at least omukisenge kyanyineka twanamatokerere situinga ebirwemo twanamatokerere bihamwe byosi. Bamwe mbataka orubanja barutira ha polisi abo kucererwa kwika hamwanyogu okorazo omuriro. Twenga bataka polisi rika okomwanya owamabrerwa kwenyumba kwa leti itwenga bataka sikitatutemesha kunde ahatuli aterera masimu erekerererwa lyabo tunali ebitwa namabiri bali abende bendo benene betu sikitatutemesha betu kunde nabo ukasangana banyo kwa indi mibiri nabo ukabisuwasi aho mundu alwe akadwa weresa naye ko kwachume chikindi asirishali nyomorero nayo bondinya narunya naute commitments eshiwe esharwemo nganga na ikaho inga mutsedeka 10 mungatere polisi aba ya fanda babara afanda babara mngana be muterera abata amtedeki kitano amusedeki kitano ama mutsedeka 13 esibale basa kurugirira harpasiri na masika omwe mukeji anagira ngo muro kwasirwinju kandi tino biraruho mukayona kandi ekirezo yo kumusasa no kugira ngo bihandiko bibubuyegese byo nabihiriro mu njeji. Got a problem. Our house has been burnt down by fire and we don't know the origin of that fire. We've lost our property and we request for good wishes if they can help us and give us some things that will keep us, like maybe I've only seen my O level, then A level, but my transcript of university I've not seen it. Mukugambaho na SP Mbuseru ko kunywana sabantu hamwe na polisi omurwenzo East Region ahamza makuraga kandi yagira ngo bari mbacondoza ekirigirireho mu rogo. That one building have caught fire and we send our rescue team, fire rescue and services, to go and have those people be helped to extinguish the fire. We are yet to get more details about the cause of the fire. Gasha kwa Muhindo Gerard wa Sky TV ya Genshonga.